jednu epizodu emisije Jedini kulinarski show za malog čovjeka. Jedini kulinarski show u kojem niko zapravo ne zna kuhati. Ne znaš si ti ni cipelu svezati, budalo. Tiho. Bitno je da se trudim. To su mi govorili i u osnovnoj školi, kad nisam mogao uloviti loptu na tjelesno. U današnje vrijeme, beskorisnih diploma, neostvarenih snova i kozmičkog nihilizma, mnogi od nas vole barem na trenutak zaboraviti na vlastitu prolaznost uz pomoć takozvanog comfort fooda. Hrane koja potiče proizvodnju dopamina u mozgu. Zvuči brutalno, so let's go! Ali, prije nego što smiksamo i izmasteriramo nešto zbog čega bi Aleksandar Dragaš požalio što je dao vatri čak 4 zvjezdice, upoznamo se sa našim nestručnim žirijem. Žirijem koji ima barem malo stava u duhu. Bok, ja sam Lea, dolazim iz Zagreba, imam 26 godina dok ovo govorim. Vrlo sam kreativna, vesela, opuštena sa ljudima, no pomalo sam nekad i neurotična, kratka na živcima. Vjerujem u ljude i bolji svijet, iako me to nekad košta i živaca i novaca. I eto, plešem, bavim se kostimografijom i svim ostalim kreativnim, što god me pitaš može. Bog, ja sam Malen, dolazim iz Zagreba, imam 32 godine, po zanimanju sam bauštelac, trenutačno sam u mirovini, ležim doma, žena kuha, čisti, pere i to ti je ukratko to. Bok, ja sam Jana, imam 23 godine i studiram engleski jezik i lingvistiku, a u slobodno vrijeme se bavim i opernim pjevanjem. Inače sam veliki fan kuhanja i pečenja kolača i svega što ima neke povezanosti sa hranom, tako da se jako veselim ovom jelu. Odlično, prekrasan žiri. A sad idemo kuhati. Jep, imam i kapu. Imao sam i zadnji put, ali sam je zaboravio staviti dok sam se snimao. Ok, danas ćemo pripremiti pileću juhu sa slovima, a za ovo seksi jelo treba nam piletina, očito. Ja ću koristiti 2 pileća batka i karabatka, povrće ili takozvani grincek, mrkva, peršin, luk, kaj već ide, začini, sol, eventualno papar i rajngla. Rajngla za juhu i mala rajnglica za tijesto. I naravno slovo za juhu. Ili rezanci ako si nepismen, ne osuđujem. Šalim se, zapravo rezanci su mi draži, ali su manje zabavni za video. Prvo ćemo narezati luk. Pokušajte pronaći bar jednu daskicu koja se nije odlomila. Ako nemate, mogu i ove odlomljene funkcionirati. Tako, lijepo ćemo to na ovako sitne komadiće narezat. Ja volim sitno, ovo je ipak za maloga čovjeka, ne vidim potrebu da išta bude krupno ovdje. Osim kadra, kadar može biti krupan. Najbolje luk odmah staviti u rajnglu da ne slini tu po daskici. Zatim možemo početi pripremati ostalo povrće. Sva sreća pa mrkvu za juhu samo treba oguliti, ne treba niš posebno rezat. To se lijepo sam baci unutra, nema pravila. Ili ako ih ima, ja ih ne znam. I šta onda? Evo ga, lijepa skupina mrkvica. To modeli sa strane. Onda imamo jedan peršin ovdje. Peršin možete staviti u juhu, mislim ide u juhu, ali iskreno jedna stvar vezana uz peršin je da je to još finije od mrkve sirovo. Znači ja volim jesti sirovu mrkvu, ali brati mili, peršin sirovi, tak neke dobro, nisam znao da postoji. Pazi ti sad ovo. Oh my god, wow. Apsolutno wow.
A gdje ćemo se čuvat za juhu? Fuck my life. Ok. U ovom paketu grincega se također nalazi i ovo ovdje. To ne znam šta je, ne znam čemu služi, ne sviđa mi se kako izgleda sa ovu, neću to koristiti u juhi. Osim toga imamo ovdje i nekakvih zgaženih, pofurenih listova salate, šta isto realno nemam baš neku želju staviti u juhu, to isto ide u smeće. A ovo se čini ok, ovo može, ovo ćemo preživjeti. Stvari koje niste ugulili predlažemo oprati, uključujući piletinu, ko zna di je bilo. Stresite ruke u lavabo. Ok, stvari su više manje spremne, znači možemo početi kuhati. Znači prvo ćemo zdinstati ovaj lukec, kaj smo ga prethodno ubacili u rajnglu. Stavio sam i malo ulja unutra, mrvicu, da ima jel se na čemu to dinstati. Tako bomo to malo sredili kako se šika, ne jel to tak ide, to se mora. Mislim ne mora se, ništa se ne mora, ali znaš ono. Kad imaš tak neke stvari ke voliš ono neke i misliš da ono kujiš neka ono, pa to ono, da, ne, kujiš. Dobro nam dođe i neka žlica za povremeno kad treba nešto promiješati ovak tu i tamo. Nećemo pretjerivati, ništa ne treba na silu. Malo ono tamo, jel, ništa posebno. Ja volim nasoliti piletinu prije nek je stavim unutra. Ne znam da li se to stvarno tako radi, ali ja to tako radim. Ja to stvarno tako radim. Tak, ja mislim da se to sad zdinstalo dovoljno, pa bomo dodali vode i onda stavili sve ostalo unutra. Evo ga, ubacujemo povrće. Mrkve nikad dosta, znači ovo mrkva je ono, to je glavno. Mislim osim piletine, jel ne zove se juha od mrkve, ali you get it. Ovak, imam i ovo ovdje, to mi je mama dala, rekla da se stavlja u juhu za aromu. Ne znam kaj je to, ali stavit ću, valjda je u redu, valjda ide. Vidjet ćemo. Neidentificirana biljka. I listovi peršina koje sam prethodno dekapitirao od stabljike. Evo, i sad je to neko vrijeme to. 1 sat vremena će se ovo kuhati, možete ići nešto raditi za to vrijeme, gledat seriju, pisat politički govor, ne znam, vježbat biceps, triceps, kvadriceps, kvinceps, eksces, nešto. Nemojte otići baš predaleko da vam ono ne ispari sve, treba tu i tamo povremeno provjeriti je li sve u redu. Treba i posoliti, to ćete malo kasnije ono u jelu, to ćemo vidjeti u jednom trenu. Uglavnom, sad je vrijeme za kratku pauzu. Tako je profesor Baltazar dok čeka da je njegov zavrzlamator napravi nešto. Dobro napred ova juhica. Bomo malo probali. Juhica je gotova i fina je. Tako da je sad vrijeme da napravimo slova. Inače bi naravno ta slova mogli raditi istovremeno, ali ja baš nemam mjesta na ovom štjednjaku. Ok, rekao sam rajnglica, ovo je malo veća rajngla, nisam mogla naći baš rajnglicu, nema veze. Uglavnom stavimo u rajnglicu vode, stavimo malo soli i onda kad zakipi stavimo tijesto. Tijesto se može napraviti u loncu s juhom, ali ga je vjerojatno pametnije napraviti u rajnglici jer ga se onda lakše doda u tanjur. Kad ga napraviš u loncu s juhom, onda loviš beznadno satima to tijesto po loncu i nikak da ga uloviš, to ne valja. A kad smo već kod slova za juhu, vrijeme je za fun fact. Fun fact!
Jeste li znali da se slova za juhu mogu koristiti za više stvari od samog basic stavljanja u juhu? Naravno, možete ih stavljati i u vaš lirski izričaj, a u Hrvatskoj najpoznatija je po tome baš obitelj Huljić. Legenda kaže da je sve počelo jednog običnog dana kada su pripremali juhu. Vjekoslava je nešto prčkala oko lonca, a Tonči joj se, romantik kakav jest, prišuljao s leđa i nježno je poljubio u vrat. Poneseni zanosom, neoprezno, u ljubavnom hropcu Huljićevi srušiše vrećicu slova za juhu na pod. Kada je pogledala što se dogodilo, Vjekoslava je u slovima na podu vidjela tekst za koji je mislila da je baš dobar, a Tonči, cijepljen protiv kritičkog razmišljanja, također nije imao nikakvu primjedbu i njemu je to bilo baš dobro. Izvori bliski obitelji potvrđuju da se i dan danas Huljićevi koriste tom tehnikom u svojem stvaralaštvu. Rasipaju slova po podu i što ispadne, njima bude dobro. Fun fact! Tako, meso ćemo izvaditi i staviti na drugi tanjur, tako da onda možemo lijepo skinuti meso i staviti u juhu ili jest tak sa strane, a u duboki tanjur ćemo staviti juhicu. Joj, cijeli dan sam na nogama, napokon bom si malo seli odmoril i nekaj pojel. Halo? Je, narudžbe, da, dostava, tako je, najbolja kuhinja na svijetu, je. Šta, baš pileću juhu, jel da? Da, okej, sa slovima za pismene, može, stiže, je. Aha, a ko od vaše bake? Je. Ideja, kako, naravno. A ako nije ko od vaše bake, želite da vam vratim novac? Da, nema problema. Ne vidim šta bi tu moglo poći krivo. Ok, super, evo, ja krećem pakirat odmah, evo, čim pojedem, ajde, bok. Vraže! Sponzor jedinog kulinarskog šova za maloga čovjeka je lik koji je dizajnirao tramvajske stanice sa prozirnim krovom. Stanice sa prozirnim krovom savršeno za sve one koji žele crknuti na suncu dok se pitaju kaj se događa. Evo, juhica dostavljena zračnom linijom je masnjikava, ali veli se da je masna juha najbolja. Meso je dobro, karto, nema ono koščurina teških. Mrkvica treba biti puno uvijek, ali ipak ova slova mi se nikak ne sviđaju. I zbog tog bi dala 1/8. Trebaju biti mokrice na te domaći. Moja ocjena za juhu ti je nekakva 9. Sve mi je super, samo što je malo dosta masno, jer sam je prekasno išao jest dok se već ohladila. Mrkvica je prava s placa, domaća, kokoška, vjerojatno iz Krapine, svježe, ubrana. Sve mi paše osim ovih slova, ne smijem jesti slova jer sam dobio neku toleranciju na pšenicu i tako da ti je moja ocjena 9. Nadam se nekom sljedećem obroku. Ok, moram priznati da me juha
jako oduševila i da sam jako ugodno iznenađena jer je stvarno, znači, ograničen broj sastojaka, a svi okusi nekako dođu do izražaja. Svaka pohvala. Stvoren je jedan izrazito dobar balans između povrća koje nije prekuhano i mesa koje je onak jako mekano i sočno. I onda ovaj dodatak sa tim slovima koji je onak izrazito baš prezentacijski efektan. Isto tako, činjenica da mrkva nije bila narezana, nego ostavljena u cijelosti je nešto što onak nije baš uobičajena praksa, ali mi se jako svidjelo. Moja jedina kritika je ta da je juha bila mrvicu preslana. Stoga je moja konačna ocjena 8. Masnjikava, meso je dobro. Ova slova mi se nikak ne sviđaju. Malo dosta masno, kokoška iz rapine, toleranciju na pšenicu. Juha jako oduševila, prezentacijski efektan, mrvicu preslana. Ne bi ja ne očekivao da će baš sad biti katastrofalno, mislim šta je. Kako god to kreneš, dragi moji obični ljudi, nadam se da ste nešto naučili, ako niste, pa pogledajte opet. Da, to je to. Vidimo u sljedećoj epizodi i doviđenja.